grain distributed. Nanti kau nak. Just as simple as this. We work together. Let's enjoy your food. Bulan Ramai, kau mau cantik enam, orang yang mungkin kau cakap betul. Cak, oh yang mana dan minum ada. Ang cinta dia mayang hayang dia kedua cinta dunia nama. Israel katakan itu dia kedua cinta dunia nama. Aaron salah itu dia kedua cinta. Awian na yung manpatan niyang pangbubuo ito. Dia kan buat cinta at dunia ng mga awang visual ng Jackson Hawk. Ini mudah ko siya kalimutan. 114.
Oh
kuncingan baik buat muhiman ayam orang yang khas atau berkaitan dengan ayam yang kau belajar semua. Coba nama tuan orang yang bercerita semua. Bangun gue bawa nama dapat hidup mau ada dengan hidup apa ini ayam kita. Iman iman dalam akan jauh nang jiwa. Tuman teni taidam ameja orang mana tuman kai teni buang peng mawang buang peng sausan sau buang peng nang jangan sausan baibu tuman pe atam sudi yua imanda sudi pa iman jika sego pun taidam anu alalan jika sego pun taidam ya nang teni la yang muhiman taidam nang memang sebenarnya itu tuman pe now we have to listen and new capital complex version. Teman
Mr. and Mrs. Owa, Mr. and Mrs. Manken, hayang mo po kung may Mr. and Mrs. Jingay Pancha, kung may kawang mo iman, yakay hadatang kawang mo iman niyo, yung galing daw Shane juga saya lupa ada, mama yang yang baru. Tu mana lupa tahu kita COVID-19 vaksin lain yang nasional atau kira menang ni bang yang kalau berminum lah, tu mana lupa juga ada minang kita menang, tapi kalau ni tawai muli kalau minum macam kalau kaya mau bercoba di mana pun main dalam bahasa ada orang cakap awam memang jangan tahu awak keminang tu ayan yang awak nama mu memang dua itu tu mana ayan yang tu mana haru ni dah ikut atau tak sini ni hayin sebenarnya saya nak tu mana mu memang tak bapa orang nak minum Tuman, kalau you muhiman, aku yang muhiman tahu sahaja, ya hamu tuman muhiman tahu, penuh tuman ketinggalan pun, kau nak bukan jangan nang si saudara, hayam kupai tu penuh, nok sama, mumai tu, tahu atau, teni penuh nang si saudara baik tu, nang amjin jina sejuan dah. Kalau sini ni mui mana benda tak, ini ini nak mui mana jen, itu mana mana. Kalau bagi pak mui macam se, kawan, nam dah ibu bertanya kita telah mali, mongsang mui tu siapa yang 2020 benda, ya saya ni nam ibu kerja. Yang kita kawan muli amai terbaik, nanti tak cikgu. Nam tunggu cari ini tu mana tawai mudi hanam secai nam yung mana hatau tawaria nam mudi mana tawai nam ini apa ye jauh bu ayam ayam kesambu ada mu mana jauh sih mu pai jumpu tiri nam 5 mangkong bu yo kesambu ada tawai nam nam mudi mana bu se bayar nam bu ngan mu macam seperti tawai mudi oh tunggu nama amana ada ngomong nang sumber Jesus present mungkin kalau ada saya juga amin mangkai baca tadi pun sahur ada Hebat jangan, tapi dia ada
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
East Nepal Mission Field Missionary Longpong Monang yang missionary Paji Pamong ini pemacing hari Monang ini dan pengawal saat ini Padang. Yung may tayo na ya so
Jehana Mochiwa, Pahajena Mengaya, Ya akan monanai. Tadi bukan juga bunga ini se, ada tak kaisi isi buat. Sandi ada kan momen yang nok salah itu yang dah capai nak tapi isi itu. Brand new couple ada wah kami sandi di mana kau sehari ini. Umenok teman ngawan cari ada dia di Penang juga. Ada dia semua. 2021 teman umenok ni ada dengan orang terbaik jinggai dengan yung nok yang pada bulan ada yang nak sinasa ada namanya zaman ni sebuah ada teman yung nok site ala saat teman bekerja orang demi ngopo ada nyui yang awak sinasa teman komedi di ngopo yang umenok susah jualan yang umenok umailan si umailan ni yung nok yang teman conference call na meeting iba katanya solat tinggal saya atau tangga si benar mau yang percaya tenang hawan te iya jual benar ni tak mau Yindigi hayang boy nan palang jiwa terkai tak noku bawa i tak jalan nan palang solat cina yukter meju lain yang menang kau nak teman dan mohon umenok tuiso lingkap cina se hayang kau nanti tuiso ada kau tu lingkap cina se itu yang benar teman di kumana. Yang saat teman baik, seusah teman baik di kumana baik. Tu isu dengan baik, lanjutnya saya hibak ada dia. Ya ternyata di, yung numan nanti jauh, nok saat tu isu baik angkat yang umenok cingga saya. Hayang kawangan cingga saya. Yuk kenal cingga saya ada dia. Hayang yuk yang tu isu yang ada dia ada tu ini nak cingga saya. Hibak hau hayang tu ini baik cingga saya. Mumbai menyong hau jalan berlalu jalan. Iman nandainya saau jalan berjalan kataran di mana. Iman cingga saya hibak jaya. Kawang kasihnya jalan katok yu manggil. Jisu katok yu dan teman jalan cingga saya mampai ministry jalan berjalan tingkat. Tapi tenang di bulan cikgu ni numan menkong kutu imani i macam saya ada new day baiklah sini saya. Nah, teman New Capital Fellowship in charge na pastor in charge na teman Jehana di Silong. Ini mana? Sunday school teacher na teman Daniel Kondi. Ini mana? Tang semana mini kubecam semana terbagai tang semana tang sem secretary na nyana mungam ni mana assistant secretary na nyana minli ni mana worship committee में नायना होनी जला कोना good news committee वेला जिन्हें से चैनाव बंगाम नायना नामता इमोना music committee ada वेला जिन्हें से चैनाव योमक ada di mana जिन्हें dengan योगे ada योगे social dilan teman bayi mission board chairman bayi yang jinggai ni ada naik pun imajin saya itu bagi hak social dilan yang mission board chairman bayi teman macam saya imajin jinggai saya
hami de mani ibu dia kawang kasau yong kauna kawang kasau hayang kawang anjing ada katu ni teman dan anjing asa teman yang mana mau baik hayang ada dia saya tahu nak kawang di mana kawang dengan apa nak jam saya haleluya haleluya kawang yang kawang nang daya apa mana minyak kawang dengan lampu ya baik kawang dengan buah mandu kawang dengan lengan lain atau menok atau bagaimana yo yang pernah diri susah benar kemarin nanti yang peminum haram coba untuk dia kawang atau tempo perfect mana manusia sudah jangan dislong dia mana ayana hadis teachernya ayana hobi dia mana ayana hadamnya teman baik community leaders mana ayana umam dia mana ayana mimpi dia mana jangan benar ayana nama dia mana jangan umum dia mana oh mana ayat kawang iman ayat nak yang salah mana kawang nak anjing kusau atau gimana ayana kawang nak anjing jalan anjing dasar ya benar mana mau baik ayat mana mau baik mana dengan anjing dasar kawang nak ayana bagaimana ayat kata ini cuma minum jam saya beri sama dia ini orang ayat kawang nak beri suci kawang mana ayat kawang nak anjing kusau dengan dia yang kesambung sudah bersama ayat masih payung ayat anu hawa itu kasih kawang atau punya hawa ayat buat dia apa atau kaya yang bukan ayat kawang ayat aku minum feeling susah nak pada oh orang ayat kawang iman hidup kamu iman tuh syurga kawang tak palan mai dan sudah bangsa mau palan dan loy mai dan palan ayat kawang nak mau selu semai ada minum ayat ada kata di mana utama sini kawang nak ayat iman ayat curma ayat kawang ayat kawang iman tuh syurga jamna iman ayat jamna sini kawang nak ya jauh ayat palan gue kawang ayat kawang nanti sebenarnya iman ayat dengan dosa ministry di mana nak anak saya nasibkan người mà họ có cái năng lượng thì mình quay trở lại cái từ một cái advertisement chính là quan đấy atau sekama atau betul se advertisement mana yang mai impressive kata mana treatment mana atau yang apa mana ayam atau dia banyak ngau jenis senang orang dari Indonesia bisa mau saya tahu lagi iya ada tentang orang yang mana business sector tu ibarat yang mana sama sih hibah sih cuma hibah in few seconds kata anda yang mana means nama apa harus hibah ini tentang ayam ada people strategies atau people hinau wah kawang kunjungan susah dibalang kawang katalan nah wah ngolah ngomongnya ayam ada people atau katalan de convince namen orang atau
mong cũng yang ngô sẽ khi bắt phim này từ đây nào hay là từ năm từ này đi bu lại ami từ đi bu mấy chiếc ô tô đủ ở đây từ lần mình nhất bu quay mà từ lần bưng áo bu quay mà đâu không mấy chiếc ô tô pan ở đâu là sẽ ở đâu các bạn là từ mana những bu đuôi sầu chẳng muốn ăn thì ada một bu đuôi từ mana itu từ nào từ nào highlight của mình là qua mấy anh chị mình hay là highlight của mình hay là cái highlight là chỉ là sẽ ngang qua thôi chỉ mà atau hàng như bây giờ mà cũng xí đi cái mà đâu highlight là chỉ là sẽ hàng như chỉ mà mình nhiều hay là કોઈ theological institution ở Đài Loan đấy teachers là này dùng mấy của này đi mà này nhá nhá bang bapa, kopi ngah bapa, suci bapa nak cipta lebih ada jauh yang siapa yang kerja, jauh yang siapa yang kerja, hay là કોઈ wang bank beli bok betul, jangan boleh jauh, ayah, karena cindela jiwana, mondela jiwana, atau lah jauh yang ilang kata apa atau yang atau mungkin jalan apa atau yang, ayah nang jajan saya si ilang kata ini. Yang ini malu kumin, julai mana kalau mereka tapi kumin jadi macam siapa usahanya ini kemana? Saya tahu ibu dua atau dia hau bayang lalu sudah highlight rumah atau baju mereka yang saya tahu ini lainnya. In terms of business, saya tahu tentang teman baik ibu kingdom business jadi itu lainnya. Kalau juga kalanya, aku tuition juga dia juga saya dengar juga sangat. Hayana this, I'm sure they spend a lot of time to make even a small advertisement. Mini jika juga jangan baca jika juga market terkena yang ni. Kian mengapa yang main box atau box jangan yang main atau yung may atau yang color option semua ayam pun among mahal tu atau packing transparent mica packing atau color ni mana dia hanya atau ni hanya color si atau color mica ni atau tu lain kan tukang apa teman tengah orang ni kumpani lana jah ini jadi in terms of housing feeling, and we atau government red, green, yellow saya atau color options semua, ayam atau detik ni pun atau apa atau ayam pun atau mengan apa atau yang anu mau mereka mana boleh color caranya apa, atau mau yang mau, atau mau yang kau yang katakan ada siapa jenis, katakan ada yang maya atau alam maya apa jenis, nampu sana nampu atau jadi mana ni mana yang mana sana dana. Kawan katakan, kawan sama jenis yang mana. Hayangnya, dewa kawan dah dengar nak se, tadi ada mana kemjingan seperti katakan. We are in the business of God. Kawan anjing atau tuition teman yang mana. Hayang adawa the more you convince people, the more profit you get. Katakan kawan kunjung malai guna hasil halansinya teman jingesu kemudian. Bible ini bahwa every one of us will be judged according to our work. Teman itu ini bukan teman tolak, hayang teman ada yang doiso hay si mana, hayang kada teman punya malai benda, we are going to receive a crown, and so that's going according to our work. Teman ada yang doiso jadi mana, hayang ada yang ya punya teman ini lopas.
I'm not going to talk about that. Hing hao cheng ay ang social cheng ila pa chi na ba. Hayang mo tuman nik wa hakaw kawang anjing duiso kawang numerin anjing se tuman ni nik tumana. Hayang hatang hayang tumana kawang hakaw kawang ngau kata ada paham yau tamnak si mana yong yemai besar. Hayang mo tahu ni wa we have to reach out. Kata mana jejak salah paham tu. Hayang boy reaching out to the people is our responsibility. Hadang you dengar. Awang ba, the Messiah call to his disciple. Benande kawangan niku hadang nikua from their own comfort zone. Many of them, mahu katalana, ada nyambung palang nemo lagi. Kata ada mah in their own profession. Hayang kuma, hayang ada tax collector ne, ngoku ada orang mana Bible mengira. Yong maya tuloi maya in their own profession. Doing ngoku ada. Come, come, I will make you fishers of men. Nyambung palang na jici, hayang kata palang na dewa numan menghanek kay. Nyambung kaya kata pasal mereka. Practically speaking, I'm sure for all of us, teman ini sini saya masuk surah atau manus kaima. No, atau nyambung lima kata atau semacam. Hayang kawangan ibalan liku demana Bible ada menginang. Matthew chapter 4 verse 18 to 22 menginang, chapter 9 verse 9 menginang, John chapter 1 verse 35 to 51 ada demana benar dan liku ada demana menginang. Hayang ada Matthew chapter 9 37 38 demana ibu. The harvest is plentiful. Tak mahu ni mana. Hatau jalan, hatau tolak, hatau nolak, hatau yolak, hatau kata hina. Si hatau nina. Mahu kata mana? Kata teman ini tengah nak. Hayang boleh hatau sakit je aku. Mahu teman orang. I have also failed many times. Ngawa siku, atau kata dia kalau ngawa siku, sini atau jengkau aku, tahu hal yang ini. Numana hal menampai, ayam mampu kata lana atau hal. Kawan asing, kawan jisi buji, di mana mulana kawan asing, mulana kawan tengah atau ngapai kata lana. Ayam atau sakit hal jenisnya di mana hidup. Hatau ni berjibok, hatau jibok pujinya se, hatau ni mana, tak mahu ni mana, ayam boleh kata nama jibok. The harvest is plenty, but the laborers are few. Why? Because we cannot harvest. Teman ada tak yang punya mana pujinya se, atau ayam ada jeling pujinya se, nampalan hiwang si hiwang, teman tu jeling pujinya se. Kawan ada teman ini mana? My dear people, if we don't harvest, maaf kata lana kata manai pulang musim pelak, tak kata obat lagi, tak ajar lagi bang besi siapa, bang awal anak. If we don't harvest at the right time, the birds of the air will take it. Ada orang, hama, tadi, cumana tak mani orang, ada nama lanjut si ibuah, ada nanti ibu orang, ibu orang tak aman si ibu deh, ada siapa hama, ada itu mana ibu hama, wang awalan ada memang, ini kasih. Nak kata anda kunjung oleh bagaimana pak? Tahu ada kalau mau rumah kita bawa edukasi. Literally,
in the field, birds of the air will eat the harvest, eat the veggie. Hayang boy, the need to man katong yuma. When we are talking about the spiritual thing, ya jadi mana kata ada atau kawang punya malai pun demana yang mana tak atau wang mana yang nak siapa dan juga siapa yang hayang atau demana yang nak no dan juga siapa yang doai tema palang kaman malam tu ini kan yang sikifua demana yang maya atau kawang nawa ni lemme hayang yang tu isu maning tu mana ilak kata orang orang yo ada mau tu mana simaka orang yo saya tahu tu mana itu mana kawang mau atau kata anda nyawa dalam kata ada jisu benar memang dalam ada tu mana ibu yang kata anda kata anda jici hayang boy tengah malam cuma di mana tu ini kan jingase cuma ada yang orang okay ada nggak cuma yang apa yang the calling of our disciples are assurance benar nanti buat no hobona sani I bisik bisik no hayang boy hado kena solusi hobona sino yang ni hobona hayang boy I'm going to be with you. No, tahu mana mereka hang aja baik no baik tapi mereka hayang ada dulu saya cuma ada ni mana assurance hayang ia cuma ada he has empower us, he has given us authority. Ada nalai dah mana cuma nina apa pun Macam orang lain sana, cuma ada pada. Ayah nak orang, nama cuma ada pada. Ada cuma di mana. Tak pahalu naik lagi. Ayah nak jualan bangsa pahalu, orang naik pahalu. No. Ayah nak anu yang sampai jumpa. Ada konggu, ada authority cuma ada pahalu. God is not just calling us. Letting us go just like that. And he has called us, he has empowered us, and he has given us the authority to do on his behalf. Ina nene ada katong lima, cuma ada di pasti nese, cuma ada di rumah. Tapi, ada makpalan, umeno katakan, kawang nanti diku ada ni tayo ya. Kawang ada nipu ni dewa taitana. Hayang teman nipu ni taitawa. Kawang anjing ngawang me kawang nyume harau sagi malas nase tani teman ni na. Tapi harau tu show nak nase ye emba mong hau be yaraba teman Yesus bukan Yesus Kristus Tuhan benar apa ningat apa mana Christ has made us his disciple and also commissioned us to do his ministry, to do his work here on earth. Kau benar apa ningat apa kai benar mengai, nyawa barang ini kata barang memang nipu, hayang nipu, nikam memang, nyawa memang saat ningat aku itu dua saudara teman paham. Commission ningatku hadawa kawan teman paham, jadi teman ningat we have to plan and look action plan. Tinggal saya tadi cuma paham. God has already designed the plan. Kau ada cuma tinggal saya strategies already modern.
hayang hado teman dan jauh teman tayo si bunga hado Matthew kompan Matthew chapter 10 iwan de mahu hado strategies kawang teman de pakunga hayang hado ninga da butu shome go strategy tayo si bunga hayang tayo si iwan de jajang ja tayo si tayo se ada dia nah tayo ibu market ibu jinyang ibu ada kata nah tayo session puji you go and preach saya ada ibu puji ayang gue Yesus Kristus ya first be my disciple learn from me I will equip you and then you go and preach saya ada dia ni memang Tapi ada lain ada mana lagi mana? How are we to go? How are we to do his strategies? Teman-teman dari semua, go to the house of Israel. Israel nak mula title sini bagaimana ni kan? Bible ada mana? Ada Matthew chapter 10 ada mana? Go to the house of Israel. God's plan that His people will be saved. Israel sini ada banyak sama ini kan usi. Ada dia tayo na hayang ada teman umumnya sudah na hayang Israel saya nak ucap because we have received the word of God kalau mau cuma jangan okay we can reflect into our life and say go to the house of Nagas kawang mau cuma dia cai monang kawang mau cuma ada singa monang cuma kawang na membalan monang teman kumenom mau noksa jude noksa kumenom teman kumenom mau noksa dhamma jumno to ye pelu bulan monang dapat tadi teman monang go to the house of Nagas when we try to read the scripture, apply in our context. Read the scripture, apply in their context. Sikama, ada scripture context ni apply na mga sikama, dumana to yung. Kaya po Bible mau niya na apply in our context. See when we are to go to our neighbors, we are to go to our fellow friends. Teman ibu katakan. Teman ibu yang beranda, hey, kau mau ada di inangja, kau ada di mana, kau nanti ada hibak mau banda, kau mau cakap, si ibu teman yang nak proclaim the kingdom of God. Kau anjing jam teman yang dalam we love, kan buat. Because it is freely given. Demana cacat orang, abi payah demana sapu cuci, demana sampai bangkau bahai demana sapu orang. Tapi demana cacat atau kau katakannya cacat, katakannya kau ngawa cacat, demana ibu orang. Jelas bahaya ujian ini. Summer offer, winter offer, Diwali offer, Puja offer, alaman ma menginang, dengan society Christmas offer out you hinang. Never, we have never seen Christmas offer. Why? No, demana tulis cuma, hama demana hinang. Katakannya lama winter offer you, summer offer you, spring offer you. Hani ada ada mana? Ayah malls, shopping malls, macam ayam dah dia ayam Taiwan within 9 to 10 a.m. moment, sapu ni memang you will get this offer. Ibu apa orang? Ayah ada spiritual life check di mana go, di mana ibu. There will be a time kita jangan di mana ni dia jangan. Kalau ibu ni one day di mana ni dia jangan. Di mana ya
they are going to see what I think our spiritual life, the word of God given to us and the word of God that we read, it also makes us very clear that it is for a period of time that we are given privilege. Các bạn ngáo trái là chính sẽ, các bạn ngáo xin là chính sẽ, các bạn ngáo công tâm là chính sẽ, khi bạn phá ra, hay là đã bị bắt before Christ entered. Jesus Christ là bài số này. Ông xin bù, tên đi bay nó ông, tên gia bay nó ông, ngài bay nó ông, ngài bay nó ông, hay là ngài ông bay nó ông. Hay là người atau các bạn ngáo nhiều năm đêm sĩ, atau các bạn ngáo nhiều năm đêm sĩ, và tên đi nó nào. Maybe kata dalam zaman I'm too young. Tapi om nah yang mau kawang ngau sakit malah sih sia. Tengok om. Kalau ada ama tak mau lagi hingau jenam. Kami tu ni dia pendai nak kira hingau ama jenam boleh santai nak sih dia. Kalau ada yang kawang ngau sakit malah kawang ngau ilaka ama hingau jenam boleh tengok om. Punya malai panas mentingkai mah. Tapi bukan ada mau. Hayang buat Bible dan zaman ini how Paul is encouraging Timothy. Do not let anyone look down on you because you are young. Nang nahakai se kata Yahudi lain tak tahu si orang. Nang sekolah yang bukai se Yahudi lain tak tahu. Nang aku bana yang bukai se kata Yahudi lain tak tahu. Nang ang yang pakai se kata Yahudi lain tak tahu. Kawang sakit yang apa sakit cuma ini hayang ada wa jisim jisim au sibu nama mani punya malah nak tak mani sakit habis sakit malah ada dia you keep on extending ada dia nama ada nama hayang nama ada dia dari nama you will have a good time. The offer given to you will be gone by that time. Kawang nanda hapu hibab hadawa time. Tumana kawang mau yung may ang sa nama. The message is given by God. Hadama tumana nay wanda tumana ni aka. Nang hangi ngawak. Kalau hati kita kata tak baik, kawan ya semua. The message is given by God. Punya malai ada ngawa, cuma hangi ngawa saya sisi. Cuma hangi sakit ala sisi. Ningat aku, tahu go and preach, go and proclaim the word of God. The message is already given by God to us. The disciples were not to proclaim their ideas. Bible đây là vấn pernah dan di qua nang lại tu ada nhiều tâm lực sự gì yang boy kawang mau ni bapano ada nhiều tâm lực sự we are not to proclaim the ideas we have, but we are to proclaim the word of God given to us. Bible में तुम्हारी बिना no matter how many times we repeat, kawang how sinner like in of atau kungabu in of hayang every time we read dumana yang apa kawang how sinner. Hebrews apong penmalam alen dat nanti buat kawang ini hayang cincin deh cahaya semua kawang ini hayang cincin deh cahaya ini ibu guysnya alai ibu guysnya alam macamnya nadi ibu guysnya orang usia sejati. It is always fresh, always a new lesson for us to learn. The way how kawang yapa cuma
mana kata anda ni dapat sunam ayam atau kawam cuma monggo kawam Romans upon beli ayam ada yang bermenit lebih orang. Romans chapter 14 verse 17 says, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Kawang mau temana nyau dalam, temana kawang angcing jeng bilang, hadawa hayang jeng ibu cici, hayang jeng ibu cici, hayang boy jauh sabu, wangan boyku, jingmai, mongmai, acam ya, hadau nyau dalam, hadau dalam, hayang hadau ya, temana ini, tapi kawang mau temana Kisua, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Si kuma yalak teman kawang hawa teman jika se teman orang teman jika se nawa orang teman angin mak harau ia singa orang si kuma Yesus Kristus dia kuma Yesus Kristus dia kuma teman sausi molak sangat sosial umurlah 5 sanggung haulah hayang pun hadau nana yonglah nau kemana jalan baiknya Luke upon tamaja ada permeni Luke chapter 21 verse 12 to 19 First Peter chapter 4 verse 12 to 19 Matthew chapter 5 verse 10 to 12 hadau kemana hadau encouragement Yalah teman mengyong teman mau. Hayang sausi bibak hayang yalah kawan mau yang As we go, God has also let us know what He is going to do in our life. Kawan nipu teman ia nipu teman cana ibu ibu menemu hayang ingin butuh semua dari teman yang ada. Kawang teman yalak hangi haulak hangga mulak hadawo teman teman simakna you and I are commission si pada title si pada missionary lanai alam kada mission film taya punya mengawai las di ujian saya ayah ada commission yang Dahulu pun nyebut sakit pada sebuah tengahku katakan teman ini dari mana hayat the way ada responsibility of proclaiming the word of God. Responsibility of proclaiming the word of God is for all of us. It is not just for the missionaries, it is not just for the pastors, it is for every Christian. We are commissioned and therefore we need to proclaim the word of God. Ada teman simak nauna. Teman simak nauna. You and I are sheep among wolves. You and I are sheep among wolves. Ni halang orang. Teman. Kata you si teman simak. Apa kata dalam nasib ina. Dewi teman taika. Teman gandengat. Hadau teman ini. Verse 16, Matthew chapter 10 verse 16 teman ada di mana? Be wise and harmless. Be wise and harmless. Jangan jadi lewat beware of man. Beware of man. Maha katakan kasih itu ini ada orang tapi kadangnya si teman ini do not worry about our defeats punya malai lagi nasi yang ada kata nyuma sangat susah
social kalau kaca kata lana bunga main jauh tak pun juga setelah tak kaca si ibu ada cuma lagi orang ayam ada mana hal baik jadi buhat mah teman baik teman isi jernih bunga insiden jadi bunga insiden kawan punya malah jadi nak se atau desainnya mereka hayang kawan punya malai uji desa hoa aku ada ngau tu mana cahaya missionary Islam dalam hadau China kawan punya malai yang uji desa kelambat ho aku China kawan kawan punya malai nak yang udah Sushi, lampu ada ngau tu mana China, ada kipu hula. Kawang ibu endure jilian, verse 22 tu lagi benda endure jilian. Akhir punya sushi kipak bayar nandam si tu mana Nina. Kerana ada buku minum katalan, jadi cuman minum kata dama tuiring bayang kita kata jah ada tuition mau pusing nese hayang pun tanda ya pusing nese suci ya pengen di iman tuiring pada uang lebih baik cuma memang jalan pemai kenal jadi gimana iman mana ya kata Allah mana dia let us bear the cross together and proclaim the word of God. Kawang mau dumana jelak jam se halau poma tamna se halau dumana tuina se nana. Special warning dumana papa badumuna. Special warning for us to know. John chapter 15 verse 18 to 20. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it will love you as it is. You do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. This is why the world hates you. Remember the word I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecute me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey also yours also. Hadap cuma ada ini Atinglah kawan, kawang dia memang cuma ada hadap ini. Cuma solusi apa? Cuma ada kata-kata, ada kata yang baik. Ini ikhlas. Kata-kata cuma Yesus Kristus ada tinggal jika kata-kata cuma ada dua dari kemana sih maka the world hate him first. Yesus Kristus ada kata-kata dua dari kata-kata Yesus Kristus ada yang ada cuma sih yang ada cuma ialah cuma ada nabi ialah cuma Matthew 4 dan tamat mingguan. Do not fear man who kills body. Kata-kata awia ada cuma tu orang lain ada kata-kata tanya. Ayam gue ayam yaha bunyi tu orang kata ada kawan dia yang dia sedih. Karena dia buku minum kata-kata. Let us fear God. Kata-kata cuma solusi kamu, hayang solusi dia nama sinjak singa, awal berkaku, halu lino, hayang boy, let us not fear man. Kata-kata nyamak, kawang dan nyamak, awal hayang yaha tu orang, halu kawang orang, halu tu
Ayama ide atimaka. Let us take part in God's kingdom business. Haile palana, kalalana, yo maya, kiba atanja in few seconds, in few minutes, kalalana convince the man the need to man let us try to convince, let us try to convey the message in few seconds, in few moments that we are given. Kiba atanja, katok yung malamana sinang, we are not going to live here for eternity. We are here for a period of time. When you are young, when you are energetic, nang iba kung mabanda hayang tumana kusine kawang may tumana kawang iba tak tuwing lang katanya nambalan jina siya hayang adawa tani tumani kasaman kakong tama ni mo siya hadaw nanakataya hadaw tumani doge hadawa kawangan manheng na monam kawangan tinokama tani na mahal siya asaha tuwing maka asaha nanbalan jina si utali tumani nanbalan na hadaw tawat nanak nanolak sinasa hadawa nantani puma eteni puma kawang kasuga yala kawang umamay katalan niya udah wang amoy bay uminom ba uling sa sinasa tamana ngao sa kawang ngao ya kanya tamana kawang ngao kaya tamana may mana kawang ngao tamana yung tôi được là em nằm một trên đôi bằng bài tận tận lúc tận column tận tận 308 308 wala nang sa'yo.
인간 고용부 이마지면서 모임만 올라가는 데다가 까만 흠집이 이세배 오그라는 예능 방송에 잠시 요령이야. 저와 영가와 하나 동안을